Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas na pauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti Ubing, kailan talagbalasiw. Dandanin, boss. Naggwapo nga Ubing. Ah. Apay, kasla. Dumsagak ta kasaok. Boy, nagistayan kan. Anya ka di tinagan mo? Sir? Nagwapo ang lalaki? Siyak ni Josh. Sige, tamapanak di ta pagadalan me. Agore ka. Ha? Anya day ta pinatputam iti batog ti barukong mo. Ha? Madyak agkamali. Jay kwintas ko day ta. Anya? Saan na mabalin akitaan? Gunoy gaman yu ti kwintas ko. Kwintas ni dadig da itoy. Daddy, kunam? Day ta ka di putputam apendant kat adda nakaukit a J. Javier? Ha? Kasano nga muyo? Kat diyo pa'y nakita ti pendant na. Ha? Magician kayo kade, sir? Sino ti mamim? Mabalin ka di? Kuyugan na kitayan na? Nadalo sa akong ti kwarto ni Sir. Kaano nga taas sumangpa? Apay nga taan di na kayat nga ibagak kin ni Sir Jeffrey. Adda nga ta sa bali a plano na. Anya nga ta. Ni nga tamot mam salod. Kaano nga tamot ngay asumangpa? Malagip ko la ka nga ro timbaga ni Sir Jeffrey. Nga isuda ka nun tagkalay sa. Adda ka didakas nga ramidan nyo ka ni mamik. Awan, Barok. Kayat ko lang amam-am mo ni mamim. Anya ka di tinagan na? Sofia Robles tinagan ni mamik, sir. Sige, tayo na kung ija pagadalan me. Mabit lang. Inak ka sa ti maestram. Takid dawag akadwa anak iti ayan ti inam. Promise. Awan madi nga aramidak ni mamim. Anya ka di ti trabaho na? Aglaklako, sir. Gusto nga rod. Itulod na kijayan na. Tagatangag amin alako na. Anya? Gatangan nyo amin alako ni mamik? Promise. Gatangag amin alako na. Ngamjak mo't amo ti ayan na. Isu nga isuhurom ko mati ayan na. Mayat sama, no itantanta pa iti kaadata dito Singapore. Mayat day taan na panunod mo. Kayat ko pa'y ditoy. Makapawan ganas nga mino agawid ta. Tadinak pa'y mo't ikalaysa ni Jeffrey. Isong agyan tapay ditoy. Tapno, ipapas mo ti sakit tinakam mo. Saan ka ti? Hanya pa'y ngay, no di kasta, amiga. O sige nga Rod, ipagnata ta extension ti panagyan ta ditoy. Obserbarak man, no kailiw nak, no agbayagak, dito'y adayo a lugar. Urnusan kan punasak man dagiti lakok. Natapok da. Kanayon ngamin nga aglamlabas dagiti lugan. Iso natapok ti aglawlaw. Mami, adda gumatang itilako tayo. Ti anak ko. Saan nga ta pa nag-eskwela? Apay nagsubli. Mami, nangagyo ka di timbagak. Adda manggatang itilako tayo. Ha? Asino ti kadwam? Agpayso ka di gumatang dayta? Pudno timbaga ti anak mo. Gatangag amin alakom. Tinapintas a babae. Gumatang ka ka di nga agpayso? Bilangam no mano amin ti balor na. Tabayada kita matlaang. Kayat ko ama-amuan no nangalaam iti kwintas ti anak mo.
Apay ko matikwentas ti anak ko. Anya ko matibibiyang mo itikwentas na. Siyak ni J. Javier. Anya? Anak. Inga pa ije kusina. Ada na patagapagsaritaan mi iti daytoy at tao. Asino ti kadwang alalaki? Josh, apay nga inyag mo dito eh. Imo na, kunana kwintas na ti kwintas ko, tita. Anya? Iso ti akin kwentas, iti kwentas mo? Mamati kayo kaditi imbagana, tita. Ha? Ay, ni mamim ati makasungbat iti dayta. Ay, kunana kit din ako kuha na kano ti kwintas. Kukuak mo't dayjay, taintad ni mamit. Ay na, malawlawagan nga tati amin ita. Ay na, Diyos ko, tulungan na kami kuma. Tapno malawlawagan ti amin. No kasta, sika ti rapist anang gundaway kanyak. Nang gundaway, kunam? Bay anak ko mga agpalawag, sakbay akapungtot nak. Sige, ikan ka iti gundaway mo nga agpalawag, no apay aginundawayan nak. Nagrigatak iti mano atawan anang isakad iti anak ko. Agmay saak ngawan ng tulong kanyak. Pakawanan nak. Ngam tiamok kat saan ka aginundawayan. Nabartekak idin tulod nak ti driver ko iti kwarto ti hotel. Tiamok kat babayadan ka. Tada ka iti unag ti kwarto. Da kayo ka diti nangilaok iti anya abanag iti ininom ko. Iso ajak makakutikan makapagkitakit. Jak makalaban. Awan amok iti bagpagam. Damagam iti driver ko. Ta iso tinangipan kanya iti kwarto ti hotel. Namarte ka kidi. Iso ajak amo na niya tinapasamak. Ta payakas laawan babail mo kan nakapsot ka. Nangibati ak iti kwarta. Taim pagarup ko ababayadan ka. Agpaiso ka di agatangan yu amin tila ko ni mami, sir. Agpaiso ti imbagak anak. Bayadak amin ala ko ni mamim. Ngam saan kong alaan tila ko na. Ha? Bayadan niyo? Ngam saan yung alaan? Kasanungay mat dayta? Mabalin ka di nga arakupen ka, anak. Ha? Nabayag asinapsapol ko ti kwentas ko. Ngam adamot gayam kada kayo ka ni mamim. Siyak ti dadim. Ha? Sikati dadik? Agpaiso ka di? Agpaiso anak ko. Lumabalin, alaan kayo adwa ija mansyon. Mansyon? Saan ka niadak kalabalay ti mansyon? Wen anak. Sublian ka ito. Inak pa agpakada kadag iti kasosyok iti negosyo. Nabartek ka no ti agnagan iti J. Javier. Idi impanda iti kwarto nga ayan mo. No kasta, awan basol na. Jak man amuan. Ngam, apay anasabsaban adagos tigurak kan ko na idi nagpalawag. Kaya tasawan dayta, nga adda panagayat mo adagos kan kuana, iti panagkita yumanen. Love at first sight. Nataarmat gayam. Kuna na nga ipasyar na kami kano ija mansyon na. Iso asaan kan nga agpakipot pay, insan. Ama ti anak mo dayjay. Saan nga ta nakababain? Agsubli ka no intonal daw. Aw-awisan na kamat. Saan mo't asika timang kamkamat kan kuana? Sa bagay, para iti anak ko, mapanak mamat agpasyar.
Intayo ni di mansyon, Sofia. Pangasim. Kaya't ti anak ta ang makita ti mansyon. Mami, kaya't ko ang makita ti itsura ti mansyon. Intayon. Kaasyam ko mati anak ta. Karbangan ti anak ta ti mapani di mansyon. Intayon na, mami. Kaya't ko matngagpa-share iti mansyon da. Sige. Pagustok ti kayat ti anak ta amapan ija mansyon yo. No magustuhan nyo, Ijay, agyan kayo ni Jay. Wow! Nagpintasan ti mansyon. Ay, dakdakkel pa'y ngam ti pagadalan me. Nagpintas pa'y. No kayat yo, agned kayo ni ti mansyon, anak. Mami, kaya't mo kadingagyan ta dito yung mansyon? Ah, kasano ti balay ta? Tawid ko pa'y dayjay kadagiti dadakkel ko. Mabalin nyo nga ti mapan pumasyar iji balayo ako nam? Kwa, makitan to. Ala, saan ka pa apilitan nita? Iruam mo pa iti bagim dito eh. Asino ka di ti ubeng, sir? Apay akaingas launay tiladawan mo idi ubing ka. Putot ko manang. Ah. Namatyak adago sa putot ko, gapo iti ladawan. Kaingas na ngagpaiso ti ladawan ko, idi ubingak. Naggwapo nga ubeng. Langa na tinasimpag. Ganti inana. Nagpintas, sir. Adda ka di relasyon niya? Saan mo nadamagan manang? Napinpintas ngam ni salod, saan ka di? Well, sir. Ang madamag ko man. Kasanungay no umay ni papayaw. Day tatidak kalaparikot ko manang. Amumatan ni papa. Huwag nga rod, sir. Naturay launay. Aglangan pa ita ama panigi trabahok. Ipasyar kayo ti aglawlaw, kanita amin napasat ti mansyon. Sigod ka di ngaglanglangan ka iti trabaho? Saan? Italaeng, tadda kayong agina ti mansyon. Oh, Eh, apay nga ro dakasla dadak kalaparikot mo. Adan kan ka ti amin. Kinabak nang kandi adal ka pa eh. Ada ka di pa'y kurang? ni papa. Intulag nak ang mga saway ti saan ko akayat. Yaka mo no kasanok asalungasingan ti kayat na. Ada ikasal mo? Ada ka di dito'y mansyon? Imbaon ko anapan nagturo di Singapore. Tadyak kayat nga adda ka nayon di ti mansyon. Agdaldalos kayo dito yung pasilyo, nana. Agmapakmanmat. Mga lakmat itimap ko. Ah, ay na. Saanin baro? Nalakalaang mo dahito. Kabaila. Uray siyak, kabalakmat agmaplaan mat. Sigod ka di nga agdaldalos ka, baro? Nana, tultulungak ni mamik nga agdalos. Agdalos kami pa'y IJ school. Ha? Ay, aleman nga rod baro. Angam ni alwada ma, tama nga numaigalis ka iti pasilyaw. Di na nadlaw ti sisarak ko iti mansyon. Ang mga napakakumikuman na. Agpatuloy aklatan. At nagwapo nga umbing agdaldalos. Kaingingas ni Jeffrey di Pasik. Ay, di naknadlaw. Oh, nakaayayat nga ubing. Asit gakman. Asino ka ang nagwapo nga ubing? Ha? Apaya kaingingas mo ni Jeffrey nga anak ko. Ha? Ay, sir, anak yun ni daddy? Ah, Ay, isugayam managwapo kami kan ni daddy. Tagwapo kayo matalolok. anya?
Dadim ni Jeffrey? Ni ka di salod ti inam? Apa yan di tayong bagbaga kanyak? Kuha, sir. Sofia tinagan ti inak. Intayo di ayanda. Lolo, agkibin tayo. Lolo agwapo. Nakayayat ka nga, ubing. Mala, intaman nga ron itayan nagitidadakal mo. Papa, ada kayon? Kibkibinan niyo ti anak ko? Ay na, at nagayang putot mo. Nga mapay di mo yung bagbaga. Saan nyo kadya kagura ti anak ko, Papa? Apay ko makagurak kat apukok man. Kunana nga agpada kami kano agwapo. Papa, isumot ni Sofia. Ti ina ni Josh. Sofia, ni Papa. Good morning, sir. Good morning, man. Amom tinagpili Jeffrey. Isugaya madi mo kayat ni salod, tada sa bali nga ilemlemang mo, loko. Isutya ay ayatag, Papa. Okay, kaano nga ron ti kalaysa? Ipagnayon sakbay nga agsubli ak iji abroad. Agyaman ak unay kada kayo, Papa. Wan, iti kabita na panawan, agkalaysa kami. Hello, Tito. Nakawag kayo, Mat. Ayan nyo kadiita. Adaak na ti pagilyan tayo. Ladingit no saan kayo nga agkatuluyan ka ni Jeffrey, taadamat gaya man putot na. Adan apo ko. Anya? Kasano nga daputot na ako nayo, Tito? Imposible nga adan putot na. Ladingit nabayag kayo ang nagdenden na. Ngam sa anak nga impaayaan iti apo ko. Ita, adan apo ko. Sorry. Isudan ti agkalaysa ta adan anak na. Anya? Mangikalaysa ni Jeffrey iti sabali. Anya tinapasama kamiga? Asino timawag? Ingka gumaag ti saan ang nagsikog. Tasan kami pa yan nagkalaysa. Ngam adamot gaya man pinututan na. Isu ka no ti kalaysa na ko na ti ama ni Jeffrey. Lukas ta? Saan na matuloy ti kalaysayo? Anya pa'y kuma. Nagmalasak matan. Isumot lagayam nga imbaunak dito'y Singapore. Ay, awanan, amiga. Sayang. Agyaman anak, tanasara ka matlaang ti anak ta. Babaan iti kwentas anat nagmo. Manipurita, saan tayo nagsisina? Ay ayatan ka unay, Sofia. Ayayatan ka matunay, Jeffrey. Kat agkalaysatan, biyag ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay ita alawas anapuluan. Kwentas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanday to'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.